87.6 Ghetto FM. Teobori antobanyambene enembie kubweketha batu antobanyambene ituthuri muno imiarie muntu witwa aji mwendia ira bara bate kumenya no muritio ongo bisina ngavana Kiraito nora wikaborie Kiraito nandi uri ona Kiraito athithia ate abati kwira aji ature ere antobanyambene pole kana mubuta ngui oela aji ira kaire antobanyambene ubo bathuritie kinya tuigwe nyambene yondere atwakorokere batwete kura ngiri 70 na ndeitwa chiandire maguru nao bere ikura ingana cheumire Tigania West na arento cheumite Tigania West yonde twete kura ngiri 6 kede ngiri 981 kwa winning consequential ina aja imenti torita ina verenchi Kiraito nangegamba riri Tigania na gutwika riaku mbere mamba ibunyugaga muntu nakamatemiri wewe na muntu akamiyore yawe utena control ya ritingoge baku ina nditona na control Kiraito na kamiyore yawe na nyaro aja kamiyore yawe anto banyambene riu burira Kiraito ate Kiraito ato mwere nyoti athorana rwarero aji kiwi kirumi kingi nakio ni unto bwae Kiraito aterera aji ature arombe atobanyambene urekeri atamubuta ngui anje no mwete ngui elaji kaomba guchieveria ngugi ne otekaretere munene okuthina arohaji agakara thirikari ne one I am part of that government na itokara twetara mathabu tukoria twana no tugatigera itubibi na mathabu jenu jaribonia no Kimathi, the chief of staff, is going for an MP for 5 years. Ame akeu etano ya thira tutethera twena muntu wa guturepresent in county leadership onna Bakiraito tukethera tukwana Kimathi, do your networks now John twitwetete gutigira nguge very very soon ne ate ungi ukwira murikiro anjaro joenu kuma South Imenti gaiti Kimathi antobaga iti iboto nyamaretie torantu baruguru kabakari ate onto waugo ona baba rakarere antu baba tigania kabuga ate thirikari ne bo anto batigania ka project keje igaito muthara igotata kura bateta ne antu batekujiweza kethero batekujiweza bo baikairia kenda kenda tukukumana nao na atubura aere muthara jo antu bakaiti nao na nwije gaitie South Imenti bariuga kinyarira bwade mbunge buteka iranjira rami kwao kajira konora karami gagekero kinyote naho getete buruga gutramya bwanda rami bwetane ho odia bagacaura ne baba guteta ndio boria rami bwetaya gachaura icha gweta mugachena kanana digana na bagacaura na nditwire turi twinthe na kabore ni okejo chiara nirwa na kana konje onyamara nkorokie muno ni unto bwae jonto gakombe gakieno gachai kana konje ikagete atia ikanenkerwe deuira baba gwita tonje bukathukana atia augira tonje itingiro wandine tu bogitro kwenu na bouga gukanenkerwa Kimathi athe na Gideon Kimathi inkuona we mujumbe okurania na tonje twaku gaitina Ghetto FM. aya atharaka kume gamba ng'ombe na abwe nembie kubweketha itwetire twena thine gitari nene igi sub county ya Gamba Ng'ombe thine riku otie muntu mendere ya Gamba Ng'ombe sub county no ntwa petition ira ya kiritwe team ya Njoka burenda ate anandi katukanda kumwira ndi nyagwithindirwe Gamba ya Gamba Ng'ombe sub county bote kwende gamba riu tutikwenda na tutikore Njoka ire nini atwire nikiarikagia kotini mutikabenwe ni muntu Profesa gutibo ana japoe Gamba Ng'ombe wo kwenda kuga ate bonto bu unu nurongo wa kwenda Profesa ona ni muntu mumai nawe mono kikano renda kuga ate ningetaka kusema ya kwamba nimeokoka kambete kiikurerwa ni untu kiaragia thimu neno ambite kuga ojo Ndini azemere wetu Gamba Ng'ombe na uni atharaka arumi
nye gundu wa gutonya shuka wachoka wongera kugojo na tuiba shuka etura tuibo nitugo chwandawa ndawe uauganeje kira gato kuna baune koti 14 stay dawe nani atuma shuka makabira 14 tenu ndakurikania riu na ndi uriuga atia ndo akija maji 14 na boundary Ghetto FM. aya antu ba ODM na abwe nembie kubweketha Kang'ata na hiyo barua ambayo aliandika na maroro jawija kuona ni orebu kwenda Uhuru a support Raila. Sisi kama wana ODM hatuna haja na tuko ready ya Uhuru Kenyatta kusupport Raila Odinga for presidency. Ni atende ibwe burumirite muno mantu ja BBI. BBI hata sisi Wajaluo na supporters wa Raila Odinga Kenya msinga tungepinga. Bwadigirwe imbi. Sisi tunaamini ya kwamba mtu kama ni baba yako akiongeza bibi una support. Huwezi jua kama mama yako apangi kazi vizuri usiku. Au ibwe dhairo bure na pointi. Ndio maana sisi Raila Odinga akisema akiongeza bibi tunafanya nini? Mna support no menye buno bumuthirie siasene. Raila Odinga hata isha Kenya hii kama supporters wake wako. Raila Odinga kuna supporters kama ya Yesu. Anachelewa kurudi na bado wanaenda kanisa. Nimbio huo kurira na ande akurira. Mtu asiniulize ninalia kwa nini. Adigo gatwira kirio kurira. Kagata anaambia Uhuru BBI hata watu wa Central hawaitaki. Karadi diorongo. Anaongea ukweli lakini kwa nini Kang'ata anaongea ukweli? Kang'ata Au gwe witagwo atia na imbio thithagia. Ninaitwa Mankush. Mimi ni mhubiri. Munji endete maragia. Naongeaga ukweli wa Mungu lakini Kang'ata ameongea ukweli wa Kenya. Na ndiurira Kang'ata ria kuredio u atia. Na kwambia Kang'ata sikutakutana na wewe Kang'ata ujue ngakukurira kirio unyuaga. Itanade Ngai ndogo tuthima. Ghetto FM.